So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, the reason is, it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulumnaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music. Nisa ambulu binaka sai kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku e alagi soliente indai na balni bolobol ni bendingi na ribote ni bendingi me pakai berkotor na rukuni abu ni babulewani ambaki ronundul chini katolu na ribote ngoe warutaki mai na balni bolobol ni bendingi ke na electoral commission ne mateni ribote ka kobutikina na binkarabi e asoli buana turang na presidente e na okotoba ka bakabni na ata na police daki ni balni bolobol ni bendingi ke na electoral commissioners endo tal ribote waruta kan electoral commissioners ena buku ni beka ratu angreba ena lomoni ambaki wakina na beisau ena ndondonu me baiduri ena ngai soliti go bana turang na presidente ena bula mayongo na beka ni bo mati balu ena ndo banua ke New Zealand ena buke sarwalebu na bengrab ni tambana ni tatangomaki ena ndo banua tukuna o lieutenant kanala Steven Giliho na ngusuni boss ni matibalu ni sa banggang gataki na isema ni matibalu enondo banua ki na United Arab Emirates na USA Australia ke New Zealand baka botu kanataki ndai kaya ni ruimbimbi na isema ni biokanongo ki na nondo banua o osibi ki na matibalu Weather and the Nambosi Wayambaki ni Fiji Cooperative Dairy Limited ni oteva na mbaki ngoi matai telanga nimbose me baiduri ke irna bagasia kina kambani ni otine kana garavi na bebe sau ni ena mbaki nundolu chini karua era warita ka ndai na ndau susu makau na non rakawa ena buku ni kana ngandrebi wale buna bebu ke mai ni matentu ena kena to soisombu na isau ni bengaravi kina gitu warita nanda ungito Henry Spade ni nabi amata taka na timi Australia ena sot ni burubura Engilandi ena mbaki wou tuno Spade ni nangandreba mena warita kwa ena sot ni Super Rugby merawa ni nandingita kikina ena buku ni sot ni burubura ia ena sot ngo ni burubura obiti ena tombu bata ki Australia Engilandi Welesi ke Uruguay maidha bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku ni boading binaka Gold FM, only the classic hits. Beautiful song from the group Firehouse and When I Look Into Your Eyes. Before that, you heard from Smokey Robinson with One Heartbeat. We'll take a short break and join us in the next hour for more music from Seal. Bulumnaka. I'm DJ Tora. Join me every weekdays, 7 until midnight on the Premium Classics, right here on Gold FM, only the classic hits.